Oni adofo mama wo akwa banfamra kasafidie so na awiase mu nipa bia ya ma papa ye kra no afono yen se be ma me ne wote na yare bo mu gya madwuma ho me se madaje ebetena wo ho emu mu frahye wadi die mu obi bia mea na meboa wo eye na ho towa wayi me boni aye eja ma wade ya ejapade nso amene wo ye nso afa me chefa ma me a eno nso da ne ma nso eno nso da ne ntokwa popo abusuanya asem ketewa yenko ni yenko hwe video no na wa asem ameken na fa wani edim adanse ewo mu yenko ne yenko hwe video no embra medase na ababa wai ene owura yi asetenam according to oba no krachi ku pratro ono na ekobre wo ho kotena wo ho ja ne nioma ho bosome eni akire menkɔhwew afedi ewuwie ya ode akofa ba foforo eno ne de ehye awuraba yi a oka se dabi awade wei ontumi entina mu bio awura wasemo a wode ba ha no eno no opanyini abodi tofu ano bra wanim na kasa gum pochon se ya wuti hoi dien pa ne yaw se kofinie pochon ayo no a dien pa ne yaw enti e ma wudi kofi ba ye no ka no ono nsu ntibi se dien hiam bie wa no dien hiam pa ne se kumase protein edan fie na yisin won no krom no eye 4 ye kanka ye 5 because you see say container ba ko ano hall kakraka na dampo mienu ne jade na toilet enti me fansa be 5 na kumase dia no so ye no soso no ye ji protein to ho no ono no ko no klase ana me so me nan kura no wa ha enti obi ka kira me se kumase protein da woje to ho na se wa anya hwe wo so a ye ji ya sanfa enti ama me nan kura no yaje aprepele ye tonunsuo be na awotwe na ye de kama papai se onje number omotwa blog ngu kwai protein so me sisi ehu sika hina de utwa blog na obaji nsuo sika hina me sisi ni hina na loki sa mkoye no ma fasa sika na anhye ono ne nsem awo yemi no aye wodem me de ma man bia ote bia ahia na me de sa sika no ekohye ne nsem sa gi sikai na fama mukunu na onko pe obi na ntwa blog onto cement na ompe bi na ntwa blog ngu protein so ahwe sika hina medinkan eye na interview bisibisa no se ahwe boto ahwe sen na obotumi atwa blog sei cement dodo sen na obotumi atwa blog sei na obotumi apaja da na akose mebisa ni hina me ye ni hina ni tebibisa no na akeka cement dodo sei na eboso me de cement sika ama no ahwe sika nsuo sika de obotwa sika ni hina me de ma no ma mfa nhye no ane se me de hye me de koma obi na nipa kro no aya dance ni na me de nipa kro de kama sa nipa no da so wo ho kocho wo ho ana ode kama no ana ode ba start adwuma no enti o start adwuma no mesi ni oba aye no one no nkola baaye no wo mu fie klase ho na wo mu ba kumase ha wo mu na mo ye klase de no nti wo mu fie klase ho na wo mu ba kumase ha na wo ba ye weyin soso wo mu ba wo mu didie nsuo wo mu ba ye adwuma ni hina bibia ni hina me ana mefa enti die enti no aba ha kanoma ni enti ya me ma ba ha ne se sisi ye jai klase ho nya me krom minti ho bi me firi ho koko yije ya woro ne sa na me ka kira se koko fie na wo class wo ho nyam krom ti me firi ho but eda na kumase dia na wo ha na yinsi nwie no kra no ti se me no kra ne hina abedi ha ya ha edan nti anka wonfo wei no kra ma me na me nkopia bosia na me nto so na nkra ne nye bebi ntina o se oni me ne hweche amfa ma ama me hwe na me mfa nkwawale enti die hia wo ne se hia mia ne se kumase dia na aka nwurom na ofama me na mkopia bosia se nkura ne hina yinyini obi ha eda na mkopia bosia na menye na nkura ne nye baby ankwatena because eda na aka nwurom mfia nwotwini obeya anka waye emibi mkura mete se o so oton ono ana danfo bi na ka cham se oton okay enti se ya memfa ne se kofia ka se me ne wo manan enti me de dan no ma o kopia bosia na ye
na sebeya enkwada ne benya baabi atena uwi a kofi wo chefa wo saa dan ni mu ana sa wo kopɛ bosia no na utumi ye edan ni wie na enkwada no hono dan na wom sɛn aya 5 kumase hade no na enkwada no nya baabi tena saa dankora num no a ewo kumase ya no ya baabi aduru wantumi anto aso ama ka wurem no sa wo pɛ bosia de complete a kofi wo chefa wo ma na plot da ho opia no so fa plot no opia plot da ho ono so fa plot no okay enti baabi a wasi aduru yi enye onu ne siduru baabi a waduru yi dabi sabe mi sika na me de man no blog de twa ye no no de aduru baabi a o de aduru no enti akaskasa be yentem no na dan na aka me pese mi hu sɛ asase no ono ne toy ye nyina na yekotoye mu nyina na mo toy ni sie no eye wonko an sika ene ye de to cement ene ye de twa blocks ene ye de to anwea ena mesinfo ebeye ye o madidi sika nom ne ade nyina eye wonko an sika ene ye de aye ni nyina beduru saabri ene ye senka ye o de afai de me kan wate ase asase ne to no eye mu nyina na mokotoye hwan sika de dɔɔso wom ye koko sika de kotoye koko sika na mde kotoye ɛna nisi a ye pagya duru hɔ de ni nyina ye wa nti yɛmfa ne sɛ koko a wa ma wo akura asifi a wa ma wo ɛne wo bra a wokɔbre ho nyina no ayɛ kwa nti aba be hye we mu di anka we abɛyɛ wo de a nti fai ana okay Kofi Adu akwa aba Yeja na Krobea. Oho te say. Nyame adom opani. Okay. Maami a wote onchen Kofi wunim no. Pa China. Wunim no kwa be so. Na Krobea me dase. Somo konya se men kasa kakra. Na Utek ye radio station bia. Shase tie 2000 na ha se tie Utek. That time nante hini adija aten. Mo pens me tie Utek. Ti me fo Utek ni agro kra. Ti me fide da Utek. Na mo se Utek yesua de yesaso echira de eno krepa ye ba kufuto ma ekra ti se wo ye sebe nyansani a uti akureka simu a wo ma futu a eto aso nti me fa Utek ni agro me da se year 2000 na me share obey wo satem kocha center na hona umu station no mu ye kecha ofu mu station ko kocha center ho hono me share no ne pesa tunanim nya center say adwuma ye tran efru bem ye me buy obeta sie on e panyin me ne wo nti ekokrasi se do diga kan no a ko we o mamu na wo ho na me hwa asere na ekonese nkoyie na me se mami man kraim na kumasi na mfu nko school because oba panyin na dem boy first oba panyin no ko fom free fan de no panyin be ma no wo mfi du oba no wo mfi nwotwe fe no no efua ba ko akosi ake odne to no idi pa de efua samankwam na wantimi anka efua samankwam idi pa ya de to no nti me se umre kumasi obeso wo mpenda that time ba wo panyin wo minister akon wo abu akwa eco school ma omu boss se abu akwa early school no sakra na yade nti me hwa akwa na yi ni sadi ya ne omu kan umre kumasi bi na penfo me no mu gina Jesus 2 minti wan brofo da ene ne bapanyin ne mi no nti umre kumasi me kan won fradu mame na me no be ko e des wo kwade ya tra akurasi mfie duni that na 2014 e ko 2003 ni ko akurasi 2014 me no umre kumasi ti me no won ne so me musam na na e ba kumasi be efie ye ba se wo do obu akwa na enumra ka no ese ko school prempa ma wo mu si prempa ye ma ntie ko adoato domanu full glory school wo e ko sojela ho no full glory Jelva hotel chiri ho ne yete nti ho na me komnya school kwa mankra no mienu nti master ne ye nkra no ni man pan mfo no mienu interview no ese Jesus 2 no omuntimi enqualify mboko pieces mama ibu ofu na mso da bi mo cause onka da achi be bo nti mo nko ye kan ne ntase ye adwuma na nkra ha se kusa me de me sa ja akwa akurase eja na Krobea me kamen sam ni pra me press
me de body ba Kumasia efiada bi a 30 adwada 40 na nkura ide etonton sa kakra ode ba he body duro eba so mtitinton eduru ahodo osai 30 efiada ba 30 adwada ba 40 na otwe bia ba mpiri no sesi ana 30 mina mesoa body no de ba kura fakai tobo edu mi ka bablo da he se mi twanto da eduro ma ko 30 enye sesi na no bisa sesi na nkransia menu ka ho menu ka ho enipa nwotwe na edu nsia ne be den okay ntie ba ko ebi a week no me de ba efiada e de ba dwada sa week mi no bia 70 ko menu ye focus ye kokoko no mu no na moa ntie ko ya se bedo forest ntie forest efuo no ene mu na de nya sika e de ko gi pot o class o di sidan no ye sidan wi no na me sadia mne Kumasi jikwa no na still forest that was so forest mu bi ane ye de ko gi sase wo kofodua ye ko gi full plot 90 million ane me man 50 million seka ni that time se busumi ensene mu ho me se busumi dunu metumen kan na kam de abre ohene no e fe astor wo kofodua sisia metumen kan de abre no nti na wo ba se that will bring 14 million adwuma wo ye na ska no bi no menkan mu adwo fumu ntem na de adwuma no bi ana ye se de menyi ska no e fan start na hwe no mo je fiense na ye pa na man se asase no onua ba ko akotwa half aton 70 million into se be pedia that ma ko fa anwia eni abo beguso ti me pedia mo zo twa blog 1002 eguso kan ti me pedia me mfa half no me peso de me mfa me na ho na me fiska ma me won to fiska ma so na ma nwe eguso me blog eguso na me sako he me fa ne sa anti half plot no apa no e me fire that was no one turn half plot be a o de nyansa kwan se ka me pedia na nka ashim me yes no Messi for by Edmund dia. The Edmund was obra adwuma si nsi na brosai. 102.9 FM. Abse me say ne sadia e ka wo mu cause e kura ya ro so ton kura no kubse ne 90 million. Yes ka na so we besi. Nti mo mu jai sa financial etu no e jai sa koi say ayo abusade ni si na ejinti no. This is aboy ho wi. Nti ma ne kai. Nti ne ska isha dan pon mienu. Say ka e sinu ansa. No was there be nsi na brosai. Na mu jato ho nti no achi ana we sesade a yen botonsu nti no me pe container ma me ko high container e ko container bu to fula o to jafo na anu ho no that no mu bu ho no to jafo why na ko han ye me am ko high container 20 million why sika na ye de han ye me sika 20 million 2 years ama marafu bi repella o ye fun TV wo sa ni wo so jala o mu gate ne ko adumani no o mu la ko adumani no gate anta gate no no ano utana babia TV ho no tesi obo no say bla ma me ya ko jana content de wonye hwini ma me de ne obi age 20 million na wi no e pipa mayen se oni makra obo ye fi ho ma me de ne e kina sa ma be babusu mi na apan fa ko ma me fa content mayen na balance sadia mo am kasa munye bi 102.9 internet scan jayadin na me nya okunu number na me fa okunu se enya hwe enti anche okunu scan be ne ko ye content bi madafu si wo ho no mo ile ho no ko tato when 12 million container no ya nchem si 3 ana no ye 2 ense wo ye container 12 million dia ye pete ko si ho ana e die ni ko pe uma bi wo adoato ho e fe no ele mama odi enu course pempe school wo e ko master no na master no die 3 million miem sika no de tuai de continue ko si ho e hu ai cement ne be na mia bibia ko fa nipa no ye mesini no e free class be boss ko ton chance di nu free class be boss nyina wa na odi nu free class be bo container ne so be ni me dance ni wa na o ma mesini free class be twaye betimu ye betim asie no eya asie no valanda nyina kama e di nuegu so boss kama to aso so ana wutom niema wutom kakra kana me se body iba menka bi menka kraba so fulaye bantu nyi beton a menka ba kuma bag nsia bae yanto okra o bantu medwum ho body iba ne to na me yesin ade a menka na mienu ebra
we so fla best see beto a ampado ba ya na ehia fo no ho no eto na ase kofi fadaka ne bra no beto eni ampado be du misade me bag na no be du ho pe wo hye no 1,500,000 na san entinum no ana isade amikra me mra ne nyina metra ha ne nya adwuma emekuma se o emetra ne nya adwuma na me no kakra me fre kwase ba tuko me tuko fa nsuo patasi cool office bitimi taxi kofa cool makwa 100 150 na be good stone momo kwan ne kofa me ankasa kofa cool ni cool fa taxi kofa cool office ho ko na onu ho me ko office kofa nsuo no ba na good stone mo makwa 100 be 150 kan complain no na ma bisu wo enche ho wo ji nsuo no tombi ma me ne kia kwa na ya man bi do be no fere baba no iska ma no to bi abrɛw because ba me ko fa drink ni nsuo na be gum me kwa na ja ma me lofika krada me ko because say no mamu 9 ma fast me do me do pa nya gro enti no achi film ya me dai pompos e wo me so wa ha see you so tinko to madam bi anim o you so dey obetuntu kama afide wa yekokko ubusa mbe obeka kire ami yekokko se gon mami adai obenya sika no wa be ye pompos wo so me so enti afide me kasbe wo yintie me yintie nese ye connect na mami hwe bio de kumasi ya no esi akoko dwon so fela ekuo bi wo hako dwon ani ye kwa ayefro ye kwa yie ye kwa ye from say sai ko ekukuru kwa de me mpakrati be ya twon film na so ampo kra kro wa kan boss omkra ye bi obi akọ yebi kama ho abasim ti be kra wagyan enti una na wi wo mfanti ama ya me hakai swinta mienu ama asorofo so apostle kede yako aso de for ba ko kan ho me de koi me ko fen puff me kura ase na so fa okuofo bi kakra de kan ho ye ni ade ko eyi swinta mienu no ko ye aduane me man of them fie no no ankasa ne ba ne ko ye aduane 20 million ye de makra no ko ye aduane mu ni fufu ne dade mu mi na bo ase wa ya de ko hotel 4 million ko tra ho ye aduane mu unyom kra bo ase wa ya de eno chu ba ya rafi de mira ye pompos dobe no ka se opara jo ne kono me ana me madam frokase da bi o ti ado ato no ye mfiri ho na oboye ho ye nti ye ko abu akwa meku nti ni fie ne ye ko trae na ye sesade a e kwa no wa nti ya fo chake se ampaso that na kan se lerofe ne 3 cd 50 pesos nti mi chake kwa na boso kwa ne ko be na million se kwa no wampa ana wo so konya bema bi ha se no te poku krom efe no poku te poku krom onya se opo akusiu ntimi bai ekrase ba anajo ibidu anajo be 12 to 1 na tamzi man kranso dika ko be 10 koda na se yele mpenifo de ya twen be 11 to 12 na ebi awa ebi ko 2 krafre ni apon ye ko dibo be 2 na afre boys wo wi na me fa wona na na hwan na ba fa ho ze madam fo benya no se e pan kusime na me no bi do beni a wa point ba be 2 o'clock ko si ru asaba de efo bi nim o so bi bi anim neja inya kufuka ne ko ntia kufuka mda masa na unire o so mi wa South Africa we to South Africa pokun le kasa a chero no South Africa we to South Africa ntino mi ni ha msi na no afa o nua ba se o bo abonsi ne me da was nyanko anko nshirawo wo na kasa a che do beni no ntade chira me de enam so free class by de wo twin by ntade chi wu na be ma so be di futu ko na so nye problem hwan si obedi fufu okuso be di fufu no driver ni no obesi wona dweno so be di fufu nti wo ye dana okomane bi e wo so falam so nye den se nipa de ofal na fo de e dan de ye de yin tempia na tokoso am nti wase je wo ye di hwani ye de bi wom me bobo na ho cha se enokre waso pe na unya fa ho ma no obo wo yere no me kan me te me hweto no frefre no anadwo be kura don no frefre no ana wo yere gitu mu se be na se pe
ne mo fa no nka no nti be ade a wo twa so me se twa so kra de be ida change chip ana se friend did natem se wo krum pesa koso makwa ho ade 2010 wo krum fanti ni dia sorofo ni sofo mi na wi oso kai man de ko ye ho ade nti se be wo na hokwa nti be ya did natem ana se change chip se be ya won ya kwa mfo bio na so chip do change no ti me frame team for kwa se that time na de do ekoso se me yiri se do nti wo pe ya the chip mum block mum say MTN say MTN force da bi wo ko frame MTN force wo mum block ko ye chip meba bi ha no meba ai ade da durubrum asamba da bi no eno no asamba da bi no enam sa asamba da bi nti ekuna fa ne yire chi akọ frame MTN senka MTN for pa nka bia utumi frɛ ye sara nka omote ase pa ade aga nka manfo chip wa ye be broko no enke be broko u jataba se nka be broko chip yakọ ame wo nka chip be broko no doctor ade be broko no hwe ame be ko broko no na say ye ya be da ye yi hwe doctor ade be broko no me broko no da enka woni me kasa na oje hwe me fra me abroko enka ba this time me so me de enka abroko no be de o enti sesei ejadu akọ frɛ MTN for se ye broko na yire chip na be ma bi ha no ɛhɔ ne yaduro mo ntwere nto ma me afi ma me samra osubio odo yire number akọ ma MTN for se yenye research emfa ho emfa mawo ene ye dey omusi enyeye sadio so ba no kasaba na o kasa mo lokuna so mo muntimi lokuna bra oba no eni mu hwe nti mi twa so na kwa na ekoso nti mini kasa bia stina boy no fa no frefre nti mini ko so fula station master ho ko chen say sabe ma we ni me yire ejagobone nti mun kasa nche no ma ko so chuma ko frefre no sejon on the station master ho minim no o so fula ho sprinter station ho nko go so no baby any station ho nti won so efre boy no say na boy no so no wo yire o ne yire kwa na no kore be sun ha and say you South Africa no boa nti ne be ma mo ni mre ti ma me be kura no miri wanda o me fie mini be ko da so fulai station ma de chi ni ba be ma katoi ko da kam te 10 no anapa me hunu no be fie no na wo be fie say ade o so ko da so dem say be fie mebo no mebo say oyira abedafie me na station ho nso a oni station ho oba ya obusa no oso koda se obafie a obede mebo no se wa ye den okay nti no che se akoye se aware no ehihim na enkoye nti di mama me de misaka no obo me bo no se do woye no onja because me konukro kan se mputofo se de me yire woye no omukasa nche no on wari bi on fam samre me penfonzi min konti ma menja ware enti mi ko febu so fomra ti mara mi se mami beda fom ko na odam pam se beda fom no se o meda fom ti won kasa ba mam ono de na bo me se bi ayasi ana me so me to hands me bro ne o tamo predo bo mi timu paye mam ne ko bi ko ebu akọ mekru doctor eho hospital mami ko no anadwo no monti ma ampam so doctor yakọ denti manya no pa na me to also apie so akọ case obu akwa on man ko nka yo ma chimi efira meme da efira ahon ma che best meme da no be 4 o'clock mba chimi ko tum Monday to Tuesday ansana e ma me be e ma be no si siade no man be no wo ko ha bato so that on 2017 abato asema afa bato no kwesintin se oni huntim se me da ko to se ma de sa nchi yi okuara ansana waba be sam am be ko dem 6 days ko 9 days ansana minya be abafie ana bada fra metini fie no se o mamnya chimedi ya ko ru tunum se mabo no so abo do nya abotre na me be kasa no mamnya chimedi a ne me mfa edan mawa ifie mawo ntide turu fie ho siko wukun be ba ansana
ya kan asem no ti die nti a wadamfo no ma ni tu free fie ho nie eno no nti obe ha da o north na midamu no na obe ha da o north 1 year is it 10 million thousand na wo no sa ne mefi ho mi oyi mi be fi se oni fi ho bio na me yes na de na wo sa nti na se ebufunu wom nti ma di ma boy no still na bonda so di nachi oni boy no anda so enam nti na dwobre me ko kontram ho se wa me fi me ko na woda ho na me se wo sa da ha bio ti mu di ho na ko bi no ba bi frɛ no na sabo number no na dwobe 12:30 to 1 na me se picket call no was me picket na me se picket bi na bo na me se nya boy na e frɔ no pokunua nti bi ni no a se no wa picket no won kasa na bo na hu se mi wo ho bo na ni mu hwere de wa tama basa obi kumi anadu pre no pokuno oni no ye de hunu wo yiri fie na wakɔ han wo south wo ebi aba kontem ho so fara kontem ho wa ba container mu ho se ko obeda ho ode ne beda ho nti mi ko ho no ne se ma besi nechi nka ye de na anadu pre bo 12 to 1 no me ne me yiri kasa wo pie ho me yiri amfanya me kai kasa makane se ware no go ne begu se ye ya ye kasei kofie aware ne gu afini enkom na enkom nya so ntimi hole pio odi me san breme ama musa fo na ba ukru wo fam mienu firi ukru ba mi wo fam so trase kan o si ekraso de dampon na no o mpehwe wo ho koku na mo kasa me ko toye no me di udi na ye kata me no ko high court wo di ko ye se de mama nwia no de no so ye kasa ye nto wo to ton de me to ma wo ya me di udi na ye kata na no hwan na di secretary ai no fancy kan try beginning also na yi sika ma wo enti sada eye ne board pa no akọ ehu sika no de ma wo kontumre ko board pa enu nyina no wo de sporto se be ye adiem no ebe ka ko data no na kokko no enye nti forest ni ye do enye sa sika no no de to kokko na hwan sika na mo de toy beginning no ba me 80 cedis beginning no ma me 80 cedis me di bi source efu eto no 4.5 every ma me ne ho two case never to 4.5 the beginning now we say who say that ho it is on the menye faso so na me man 1.5 say anti jiwe na me boy ko kuma se ba ja ka source an what ase nti me kotwa ka wiye nkra no busa say nti was ka bi source bio ma say kotwa na it is on ma me no le to kokko no na e bi da me do wonti me yes sa dia and wo si ento dia sa part no me de ho amaw o ka kire no direct ya ni din wo pipa so na high court wo enti se ye ya aware guo ba ye no nabusia busa ne kora da kora ne se wo so won pehwe wo ho se kumas da no a ya wa han mfama no uskuma de su sa kara ba no wo kwa ji bu da buy plot wo da ba 70 million da ba hima so wasamai no 70 million na unim support no so won support e bro da 70 million ma no unim bi wo no for e fa no fa o twaloto na na mana da dam ko amamina mas of mamina 70 million abra unim asase no no the allocation per amount no start nine induru ko bodi die ma na kan say na anka wa yi una so enam senti hu de wo ye mse ma me hwe bi wo di 70 million akoto pipa abra unim plot no dia mo ne mere na me siu so ansana mko cha sase wo da ma ko obi o so krai ho ensu na no ko so ho de mpro ben kakra de ma wo ko fa anwa sata anwa trip na 50 million why na ko fa me ko fa anwa 50 million enti obayin so ekoto plot no bi ai daba ko fokrum ho daba ama me ko fa anwa gusu sasa na we e wo daba ho ya ye ne den sisi e minim ko datam no enum na adum ko say ma hwe na ye sa man siemu ai jujulab siemu ana asmin problem si sa jujulab de ntwa blocks nti twema jujulab ne ntwam yenwura october na openasi ene otwago bayi na mko medma hakra ko dat mi su mi krasa mi efu odomo time ntam nko ye adwuma hakra mi risi boy eno no ne problem no se ma fampra
wo see container na wo ye be sofula ho no mienu asakwa mienu first one am here wo see baako no wo ma beji say omu ye pagya mfiri wo nkom kakra na wo ye ho yi na wo frem say memra e bai no ampa no mo pagya na sase dasie ko pe blocks which chase any crime twanwa na djubre e de fele o se wa mo ne wo ho wo kan me se me ka bablu kutai se na me tie no me ka me nsem bablu me ka me nsem se me prempre adwora no pa chichi fura se ko sibeze ngotwe uja o se uja ne ho wa bra na sa container ne wo ho no enam se no oba ne frefrew oba ne frewa na wo de ko na ko gina nchen na ko bia me bai na abse nyame dem chan wo ba me friends so wa me ba no so ba ampa na ba no me bai ni se kra on twantro me twantro da me ni nkra na filia na djubre akase mesini no be ye efon no hu awie ko dat de dikra ye no na atutu ye twiko achenti tutu nti boy no wo no so ye boba mani wo station wa no say offer so so ko dia ko de aye de mia meye ko ma filia wi akasement ni makofa anwia report so be gu ho makofa abo be gu ho nti akasement nko a abeto na de agu fom na ama ewi nti bitia ko na me nwati o se da na me so ezi adwuma mi mezi be mi nka ho bi film la hia ma be ya wi ana ka light wire be wire inside on ana latishi ni say ene de onya kwanye enti no nyambo wo kina o baba yenti no se be yemeto akodi amenko was light ho mi nya latishi eno so mo mesika ko to wire se woni man wa be wire wi mezi me nyina ha ma mezi na am fili fom ho no antwe na nko ne de me friend be busumi na yin fa me ko opanyine oba yi se sa asase a moje yesi ya no eka wirem enkwada ne nso han dan enti fama no no nkopɛ bose anye na enkwada ne nya baabi mfa wontinto usom sei enope yima no enita ubisa ne se obo ne minima no na se mesume ba me baabi adan onso wonti men ye no because ne two bi ma me fot me na fo me 40 million se me fa me ye fa nya adwuma kontena ye mienu wo se ba ko de onko na abrenya enti ma me first kan ko me ko fa force aboa e wa binchi that na pay no ye ma kwa system 4 million me ko catch o si da mum ta kontena no de ho ne de main road no be bia ma bi ton pipe de ye nsu bi tu nsu bi sa station on se main road no ma bi e no se o ma won ye ne wo ho eno de eno nkwane dia na me de de first one de enyina dinta no de hwe ankra no enti edan usom sei edan no oso on pehwe ho esi plot wakwaje udi odaban usi daba usi container mi no so fula no waje ni mi na nya aboso o se mi nka ho bi ekura so de me nche so se ne hold on pe me fa won ma esi me so be producer me sa ya yi ma ko cheche wo mura ma me sa ya yi esi nyame ya adona se me sika be se me adwuma kuma se me tran ma na fo fi na me ti o esi me mo na fo so wo tumi a enkreda nsunti esi da man krai esi also be mo fo neti na me fa da ne mawo na se me so me nyame ya no be metra he o so bisa no ndime ya no enti won dia ofa se ba me ma dia enya adwuma to pedi a o me enche container so fula halmi no fo ba ko ba ko na ekrasa no o me ekrasa so me enche enan bia tutu ne da so yenya moso ye mi pebo se enko boso boso ye enche da no simple asemo okay na se enya adwuma no okay ye nche edan no na ofa no no nso mfa ne fa eno nso se yenya moso se ye moso nti ye nche obi amfa ne fa no onye ne de a eno nso yesi se alatafo da na esi bom nti untimi ka se obobi ajabi Eura meba eura de papa yi ba ha wabekai enra ye ma wo kasai ene ono nso aba wenya de same akwanya akasa se ye ya ye kasa waware foforo pocha dabi onde be ma netie pocha dabi nti wona ni jai aware no mfa be ma foforo pocha dabi okay ma yen san hwa de bi ensemu a owura yi kai nyina no eye nokra na
enye nokre ana ebi nye nokre ebi ye nokre bocho bi ye nokre de na enye nokre de anya nokre ne say kasagu we mu na bi wa no de ye nokre ne say o say makaje plot no ta ma me ne start akaskasa no a mo hwe na action na o ka cham say ono de ono oba tena na oto pant krama na oni ni jaya obeji nti na mo hwe na action na edan so ye no soso no ase ye nhye de niska nti ya ho ode nko na ye de ye nti wa kwaje plot nti me kwaje plot no menene entam ti akaskasa me kwaje plot no but ono ade asam no ade ko chinchin ya ko sim sofo panyin anim a sofo panyin frɛ ya panyin fa so fo panyin fo frɛ ye na wo mu kasa me ana menya afere makoma ko fo maka na mesan ye say ye tena ye panyin fo akenti na ye san kabom kakra na obaji mifo me de me plot no pepa me kyerɛ say makwaje plot nti satam kra no onim se wa kwaje plot da bi no onim na me de kyerɛ say makwaje plot nti me de kyerɛ no na say meje bosia adwuma me ye ne hina meje bosia meje asa bosia na me de ye adwuma no nti me kwaje bosia 5000 na me de ma say gi wo na wo ye bema gina kofa ahwea fogu mu plot no suma me na ye woda ban no fa ahwea fogu suma me na fa twoblog gu suma me nti okofa ahwea no wiaye no na o ye say me fa sika na aka no man na onfonko dai kofo duade no so na me se dai bi because me ni ya kaskasa na me ni me nuama o ye nti say ya da ban plot no way da ban me abani sa na okofa ahwea no gu su no me so medwuma ni ti me yimani oba asa me yimani a mani ba mo ho so a me de obi a otwa blog okoso na me koi na obi esidane si sa plot no so mo twe ho manso ha ankosi aga oje usika ma anje misika na mo twe ekyire sesei wato asase amu obi akosi dan wo so mo koi watwa so just like that ya ma obi foforo sesei na me twe ho manso mo bo aka mo so 30 million kra wo ekyire menye boafo bia na me de mo twe ekyire ye be san renew sa case no ye be boa wan ho na auto bonidi wa afidie yi so na so akoto amanipa foforo a enku nanim ase e wa afidie su sese ya wan ho na auto sa asase no bonidi dabafo mesremo maami a wo ye nim hayi eye efua maami efua na obi ofide infantimam ade asantimawura wo chi ewa asantimam ne saade no sa obeye saade wede oba besi a wafa sa akwa we so na ne be fa sa akwa we so enti wuni pa wo yes awura yi saade no ye ba so bonidi wan na ton asase ne ma wo e na wan na fa akire koton ye bonidi de koton ye no de oton asase no oton aye oba ohima na ne ba eno twetwa asase no nti ne ba wan na koton wo wasase ne ma wo bi esi dan si so akosi oton ma esramini be ma bi akwasi ne dia me dina minima na wo so ye hwan ba aye ohima ne ba daba hima eba ena fa akire koton wo wasase ede ma nipa foforo na wo mo ehunahunam langard fo aba ho wo to asase ne free hwan ho moto asase no free sa boy no ene ohima no akosi no ene ohima no ho enti ohima no ne ba no ne ton asase ma ho ena ne ba no fa akire ku ba nipa afro na na daba hima etie o enkoma aye die daba hima etie besramo mompa daba hima number mami se ya na momfre no se ya e wo sa asem we ho mfa mami se na na daba hima asem si one oba kwasi ena awura wi osemode edi no you take FM so no kan awura ukọ farm pana wabra na ote awade ase tasi trotro driver poku na ne twempra me na twempra da oni ukunu nya kasakasa ma akrache na nadwo no oba container mu ho anya no kura na kasakasa ma akrache na nadwo no oba container mu ho anya no kura na dia anya ne se me me eda ma so eda yime ho ne pa no me de container mu ho because na obome me kofia na obome na tata enti uni ni nya kasakasa wo container ni mu no poku ne ba container ni mu anadwo ho oil station ho na container ni wo nti otene kasa wa container mu ho poku na ma container ote hwan kasa minim se woyi ne tene kasa se poku na ti woyi ne kasa ne me anu no wo ka minim na mada ono oba ebo container ho na mada na mada
me pacho atie for asemono enie nana bi akwa ba ya me de papa no okasa ose de banie ya pa yi musa no me hu sa akwada no pagya de nsa sori gina ho ba wudi made me ma akwada ne kwan ma ne nkasa untie de me kaniye me nkama sem sa akwada yi se me ma ne kwan ma ne betena ha se won kasa obekasa yi se wankọ papa afa obekọ maami afa efa bia nso obekọ no fa ba ko be sori atia sa akwada we no kwasempa enti krache me ma kwan ma won kasa wate referee wo dan fifini eye oyi ye muntia eye asunu mienu na enya won tokwa wo bre asensensan no me magibre ni bi nsa amfa nka ho pio se ne wo bre na bre sa e magibre ni bi nsa amfa nka ho ate sa o se ne papa Edio. Aja kwa me mausimano mienu. Bra. Se owura yi se kokofu wo ho. Ekura asifie wo ho. Oba ne se no de ompemu bia. Kumase de na no pe. Bibusa ne se awade mu ajapade oba ne be ma dia empo makra nka ho chise yemi enu yete ase se ye were ye japade dia ma ye ma senye sa eye oba ene be ma na se kura na no na me se hwe lawyer bi nchire mu se me mo mfresen na won chire me numu eno kura no so oba wo sori a yebusa se input ben e na output inside wonya ho evidence e chire se won so boa be ma no wabra wo ye se japade ni mu ena semwe abahwen ti na mehwe se obey se onfa ma ne nkwada se woje na woye ewia papa ye wo besia no akopeu oka ho ana ende anu yi na ntumi ama papa nso se okay ene etesa de dan no yenwie ye moso enti ene ye na ala tasta enti se ye boswa na se ye wonche bia ya che mwadwene wa semi ho mama otu watefatu na mpacha medase ma yenche atifo nyina ma menche bigini ne master jakwa nane omo wo fitemu aye kire ya chompa na papa yi ene ne ri meje meba menu aba no so se metunu fu kakra se omra fam se wotie be ma na oni adwenboni bia ma oba no wo se impo ajapade na yaye ni nyina no opa o ma yenche ni nyina se video say koko na o ka say waye koko fumpo dinidin atoso a court asinsan say oba ne dia ntinka afa de bembiem say nka kuwu a dwahwete ukuru pe wasem pa ntinka de amaka nyina yenkoche dan self contain amasio asase amwo ni nyina yenkoche ye chewi a yenche kumase de no na say nka we de nka bianim say wo konkote ehia nkuma okwan ma ya oduru kwantem se konkote tu kwana o hia nkuma oduru ntam kra be ma se ajapade nyina menka se me de me ma wo na mo ye nsia se enche ne baako ye wi a asa enkola yin ti a obre ye cha me ma wo so wo ma nti de ope no ye mo mu bi oluma se on de oni hwia oka o se ne yire de ye ne yire na oka anyu yi o se me pe ma se ne pe o se me pe o okura sini Samuel problem ni nyina ya sa trotro da ba no problem na ba ma wari we ayi we nyina ya sa trotro da ba na ko fo we nyina ba na won kai hu ni se bi o fo konfo ayire no na mo tie gina wachi o wo fo konfo na mo tie gina wachi won na ko fo we nyina ba na do timi frame yire ama papa mpo di ahote se me frame tie enfo se komom loko me yire lai we nyina o wo ja o yire wo ho na wo bi ri na odi na chi na mi bi se papa ise sa kam na odi ababa o no se odi abane ba be den odi abane ba sa container mi se odi be ye den me na me ire enye ya asem hwe nka su we nkese kontrofi pa o na so kokko na yire wo me na me ire na ye enye ya asem wo de osimi sen odi ababa odi ababa yi be papa isu wo be kuna na ba den na me de be sere ye nko fitiem we agura waka so onwe ense sa o
se wo tie papa ya se aware ande agu nana ense sa se de mi ti hunu no ade aye de nsa akode ye ka gugu ebe da ye agu se wo tie papa ya medom okasa bia medom yere pa o medom yere nti that means senka mpanifo sinkonwa na maami be foma aware na enwui enkora obo ena papa ngo ncha de bia ni se mo dia se ise ebu mu ansa obe tiase se maami be nua be fom nko ade a okay mate oba de chiame maami ma wonsu tu na ansa na no 3p garlic mixture no ye piwak natural health for the diaba unya bi na se wono mo a aduru natural garlic wom enti aboa manipadua no enti ni mu fi no free ho srade tam no beko ama muja edi afurusa na kama uye obi a blood pressure wosoro na enkoyie o cholesterol wosoro immune system ne nyadwuma yie wapone waposo nyina na ye oyei kona koto 3p garlic mixture na aduru ni mo awo baby eto no bi akwa benya bia na afre yen 0248928824 and 0201000021 na basa heba capsules nenso onuabema onuaba unya bi na so nonom yafunu yade bia adane wo so asem no ebeko amwanya ho oba wonsebuo mu enye no ebe free ho ama ho ato bema wo mere hwe wo mpam enamu yade bia na infections bia etete okoko bia epaya na wo dwa wo no basa heba capsules no so unya bi to na ono no mo a ebema asumdua be fie ho na basa heba ointment ne de obata ne yi pebi fasra kwada no yade boni bia ha kwada no wo panyini kakaja oseye ni pedua mu yawo na ntemu apropro ne honam kankan ni nyina beko wabra wanya basa heba ointment no baby eton will be abased will be offer ye was 0244267725 obo akra we dey toto okay so wo hwe maami menuen one meyiri asem no a o maware no na enkena ekoyie pa fise na be oba ne obi a na o kire na adwen so a na oba ma no so efa utie o mu nkomodie mu na oba ma ne kire na adwen oba ne kire na adwen pa na o kire na adwen so a be ma ne fa enu nti ena nka o mu kɔ o mu anim tentem no na third person bi oba mu no ena abedru ni a adri na akra asem ne de atwatia ama efise empani sise obo wo so no tu no ko wuto nkwanti a na waso ne ho abia efrise awrai ba se de no osi kan no kra de no se owura yi se onini ni ade chebia endi se koko ye che koko mu ye che fie wo mu a o mpe na mfiri wa utimi ton wo de en kra benya capital koko no a wo se ye wo de a wo de ama wo se wo che na wa neka na se obeton age tazen ga na kra ye wo de aha moba na se half floor se quarter plot na mo di se atum na be ye yi a obi a benya bi efrise de be ma na kan na wom o ma wo ba bi dada edize kwayese wo no ojai ma wa ne ma ne bakumase ya betima ba se okaso obeda onua no nche no amana na ne nchen ya wono so saa na maami nso so wo ma e wo ba bi dada endi che ne de obi anya kumase kakra na obi anya kurase kakra eye endi maami mi nko obi wa maton me de be ma ha enfie wa ha me na media na wo de ba be ye bibi fofora endi ensa hwe ye bre no eso ate endi akra ye mfansi ani enko fitiem na ye fa ehie nko tutu asemwe eye besepa ani kunna Onuado former mensama wo akwa babie mu famra emergency Ghana TV na enne nipa binom ama papa ye kra na afono ye papa ye aboyanum enka maami obetumi akase onhye papa no e ma ne honto no se no ana de ne ho ewo mu se ye na asede se oyere obehwe okunu abro ohia wo mu a nanso ode ne ho obetumi akasa oyede onhyew untumi nya ne hwe tumi nya ne foko nanso ode nani to se one ne wo mma na nipa eye denso yenwene nam nipa ho anika nti anya hwe kra no wote ase a anase wo nkwa anya hwe kra no betumi aboa na okwan bi so betumi aye bibi dia support no enu nti na oso o jai bibia o ye bia na oba no betena ho ehwe o ma ho to na ho to wa we na ode da na se de nie ban ne boni a o ye ele so betena ho ana waja ne ya afa japade nso a one wa bre aye ne nso a
fa ne che fama no eno so da ne manso eno so da ne manso twen ye meme ye sra mo wase ya mo to da bia mo hu yen so ye mo bo mo mema ne krampo se mo kwaye adwuma na mo anya sika kra ya mo hwe de wiete na ye ma ya fa afie asede nyina gu eso tete emofra ne hye mo nkola bibia mo nkola be hia bia awofo no mebisa mo bisa enano na enano e de akọ agya no enye abofra bia no tumi kọ ne papa nim eko bisa na de nti mofra no fa kese na kọ mo maame ho eko bisa ne so mo hia bibia nti wa hye imagine say abofra na ba maame ho no hia na moa ohia bibia fi ne ho no na maame nyaaye oba ho nso a wonso fi no wa tenka ben e na obefele atenka ben e na obenya tora bia mo me hu ma ne mobo ebia no namum nanso ma mo nhye mo fa mo ni ntu mo fra na mo ne o ma wo no so mo daachi ebesi o mo sen se woyi wani e de mo ma mo me mmoa na yensiesie yentem aware mu ntokwa no mo me yensiesie mentime wase na de bia ekoso wo yentem no eya na emfa so bia emma so mo me yemfa ye ni nto mofra no ni yensevi mofra ne daachi no mo yeyi ma yen omo senso omo sei de ma yen ochina bi sa oba adane anroba otwitu a ode beba wo so ai president a wonso odo nsa besi ubo akase menso me bani me bana nya be papa esi ode be ho ho timo me enhyewe ya fa ye ni nto mofra no ni yensi gina ye papa yentu ana mo papa e ma ye ne bia so mofra ne so odofo mo somfona na akosia mia na nenso me gi medwa na me de dwumade e ba wa kwam samanti me nke bi ma e be san so ahia da sede makra. Have you ever tried to buy something online only to get scammed, or have the seller waste your time? Or maybe you're a seller who spends hours preparing an order only for the buyer to cancel last minute? We get it. That's why we created Copland, a simple, secured marketplace designed to protect both buyers and sellers. Copland is here to end their frustrations with a reliable solution. Our team noticed that a lot of people are either being scammed or losing valuable time and resources due to unregulated marketplace practices. So we built Copland to tackle this problem. So Copland uses a secure payment method known as escrow, which keeps payment safe until both the buyers and the sellers are satisfied with the transaction. Here is how it works. When a buyer orders an item, the payment is held securely, meaning the seller doesn't get paid until the item is successfully delivered. The seller is notified and can accept or decline the order. If accepted, they reach out to arrange the delivery. Once the item is delivered, the seller marks it as delivered. So from there, the buyer has 48 hours to confirm they are happy with the product or to request a revision if there is any issue. When the buyer is satisfied, they accept the order and the funds are therefore released to the seller. If no action is taken within 48 hours, the order is automatically marked complete and the seller will be paid. Copland is here to build trust in online buying and selling. With our escrow system, both buyers and sellers can feel secured, knowing their time and money are protected. So why not try Copland for your next online transaction? Visit us at www.copland.coplandtechnologies.com.